Hello everyone. Mayam si yam nuhai tapa misu yaure. Narang aina ko Manipur ge minister khan bagi matang lo phom khrai yo panen tham do. Kana gumna lana khan basu mayam yaw do comment si tori do kana gumba sumba khan ba. Fasana sang no ba ma di Manipur history Manipur thok sing si. Sapchana thamoi da issue sing si khang ho mi sing di ai bu support to bi ko. Comment the negative positive ne hele. Sini now sing ay kinom ta haijage ay koi han bada Manipur ya koi pangi MLA hum sibo nong tang pun ki u ro na koi na krai di minister to kom ta nong tang pun bu ro naga ki su pulli naga ki su khan na raga ni mi ki deputy sem lo riba kuki dune koi kuki su kuki gi mi gi miti oi aduga enda koi gi mite gi su ni ando any other community sing ta ko aduga Mayamda lana akhoi kedoba ngalak ki kedobi wakhan si thadom se sumni yengoba akhoi gi pangal gi oi ki MLA sing sin ngasi phau da kari thodang lokre state issue da mate pangal kunai issue da sigi mayam si nai na se hojik MLA oi sing sin gi masa masu sing kana gum da yauri praja da gi mayam karor khongal laga Fattaba thabuk adai thabu inkhang gi ni adugini minister oraga mu paisa khongat pagi phibam da lakane ba chin nausing aduna ni aina mayam gi against na te fattaba mi du di pangal oisun mi te oisun fatte habini madu support taw jadi habini ai gini madu dai pangal gi present gi wafam na te ai gi opponent ne right of speech ai se ai ngang ba ya ba gi hak tuni kai gum ba aina ngang si da lang ba yawati law leiri ain leiri sida dum complaint to biyo kai su kai de adu ai dum challenge taw jage aduga Mathong marom khang da bida pangtaw su torakanu lo lei heb si kau biganu ai di khumnaroi makha ta budi adum lo gi department da na khoina kari gumba lana ai gi sokada ba thok toradi ai adum complaint toraga dum noi mathang de action lokalan gani masi khang thamjage adun chilinau sing hujik shu bulhan biu ai ngange mo gi supporta example huji am ta unity wa hello ba number 1 da koi hom si photo am ta ingonda tharo ba photo am ta ingonda MLA hum si thabiro an challenge ne ba ngasi phoba kuki yo isunu mete yo isunu naga yo isunu mi gi dilo ni unity we ba ko MLA hum si bu una ba ya ba amta hayu ne hijab ching thadana le ba kari hai ki ge same mama ne hijab ching de magi party ki lit tor ba sip tu na hijab ching thari mi am worldwide ta koi chahai da ba si ja bi sa lak da kai le ki ge ba mi hap da kai leki be issue me am da work for gida issue me am da kai leki be sing pangan gi maming loading e si kari gi no ba ai me am support to ba nang ya pam bani ai to so ha to no so ai goi na to je de ha bani ko si da wari makha ta na ro si makha so ngang han ga no ai nga adi bera ka ga ni he na ai loi na haning de matang sai de lo sal lagi thank you